tubaramutse cyane abakunzi bose ba Burundi mu dukurikana aho muhere hose muri mpande zine z'isi kuri mbino senga ari bisanzwe abashikiza ubwanwa ngo usanze menyere kuri Burundi nka kumwe ntatangwa nka kumwe nta nticara bikunda zunguka mu bajene b'abantrepreneur abajene b'abanyempano babatuzengurutse hirya no hino no musida bazaniye umuntu ku nshuro ya mbere aje kutuganira ibintu bige bitandukanye reka tumwakire ace gigo ko yidondora muri isanga bari kwadukurikirana turabakiriye cyane murakoze ku mazina banyita Samuel Chris Hatungimana yego murakoze ikibazo duhera ko tutaragera kure dushaka kumenya mu buzima bw'amisi yose musanzwe mukora iki bon reka mvugire muri rusange ni umufundi yego asante sana okay. Twabonye muri mwabaye nomine mu bantu bari ko barakinaje ahantu nari ndenganye gatoya alright dushaka kumenya ubwa mbere wisanze gute umaze kuba mu bantu ba mbere batorwa ahubwo nanjye singine byagenze bahamagaye abantu bashaka gukina so maze kubona abandi batinye cyandi volontaire ndagenda aho abantu bakunda kuvuga ngo amajena y'abana byagenze gute canke n'abakuze barashobora gukina je bon je suis abana no sanzwe je n'akantu nyene gatuma ni challenge musanzwe ubwenge challenge kugira ngo ushobore kwiyumvira yego imbere yo gutora umuntu hari kritere baraba ko canke hagenda ubishaka sero n'igitigire bari biyumviriye kabari bateguye je okay babajije abakeneye kuza abashoboye kuza gukina je babiri urazi ladies first cyo kintu cyamagikora gose zamuna abasista babiri barahagurutse bagiye abahungu nabo harabura n'umwe bica ndi volontaire ndagenda cyane gose ego bakinye kandi urumwe mu baronse ubushimwe butari buke kamaze kurenga kamwe buryo wabwamaze kuba byinshi wakoresheje iyi strategy wakoresheje ubwahe buhinga kugira ushobore gutsinda hajya hantu je ntago nariko nakimwe hajya nari gutora bon nta strategy nakoresheje nta n'ubwenge buge nakoresheje hajya ni chance yakoze hajya yego mu yandi majambo tuvuge ko umunyamahirwe n'amahirwe amahirwe hamwe ibya green card byaba bigihari donc wokinye wari kuzwaho for sure ego uratsinze uraronse ubushimwe hari habo warushije wiyumva gute habayeho umuntu ushobora kurusha mu giganwa hariya utanateguye batavuze ati tuzoge batababwiye ubwa mbere ati je izo imeze uku we wagiye kumva wowe muri wewe wohaguruka kagenda bazi umunezero kwanza nagize urarenze okay hanyuma sinzi ngene bivuga ariko bazi bibaye nk'ubu biramutse bibaye au niveau national no kumva ko mfise ibiro byinshi gose yes turaza kuvugana n'umuntu yatunganije ari yahiganwa tumubaze ukuntu yoribandanya kugira ngo rigende riraduga kugira rishike no ku rwego rw'igihugu tumbe ko byoshoboka yo batugire neza gose ariko tubisabe tumbe ko byobandanya hakama higanwa nk'aya yo batugire neza gose yego akajambo kamwe ku bantu bakunda kuvuga ngo maje ara y'abana ubabwira akaye kajambo mu kurangiza ikiganiro okay akajambo nababwira musanzwe gukura ntidukura si imyaka gusa ro iyo dukuze ni ngombwa tuyumvira ibindi bintu byo dufasha gutuma tudasaza bibone ko dushaje ro kuba umaze ufise imyaka myinshi ari utuntu ukwiye gukora bituma byo gufasha kugira ngo ntuzanye iminkanyari hakiri kare gose nkuba ari abajene bamwe bataza bashaka kuja aho abandi bari kugira ngo bashobore kuba bo kwinezereza ibintu nk'ibyo bituma usaza n'ingoga man ikintu cyiza je novuga nuko umuntu yo kwirekura nuvuga ngo je ndakuze bige ntavyo nokora no hari utuntu tumwe dukenewe umuntu akwiye kuzarakora kugira ngo wumve ko ibintu nk'ibyo murakoze cyane murakoze na reka tubashimire
Tongera dushimire abantu bari badukurikirana kuri Arc Burundi bari mu mihingo iba igiye itandukanye, abari mu Burundi, abari mu makungu, mwese mubahwe, turabakunda cyane, tuzoguma tubashikiriza utuntu tuba turi bitandukanye. Nibaze ko namwe nitongera kwakira muzotwitaba mutaha. Anytime. Asante sana.